Poď Mariuš, nečakaj! To je ono! 2-0, zasa takedown. Pekne Mariuš, kontroluj, toto je tvoje. Už ho nepustíš stade, Mariuš. Pekne sa mu tam brať. Pomaličky pracuj na tej, to je ono, máš tú ruku, poď. Pracuj na tej ruke. Som mohli z druhej strany, že? Mariuš! Nehaj sa svipnúť pasu. Mariuš, nevadí, vieš, čo tam máš robiť. Pekne nadvihni prdel, pomaly. Ne, pozor na to koleno, Mariuš. A chytaj mu právo, pekne pomaly. To je ono. Pozor na to koleno, pozor. To je ona. Nech sa on vrti pod tebou, to ti nevadí. Poťahni to, Brabo, poď. To je ono, už vymeň ruky, poď. To je ono, Mári. Na otvorené nohy vyťahni ju. A teraz vyťahni tú svoju nohu. Poď, vyťahni nohu, poď, hop, to je ona. Hej. 3, pekne, 5-0, Mariuš, pekne, 2 minúty. To je tvoj, ten vrch je tvoj. Neboj sa, mu dojdú sily za chvíľku, Mariuš, neponáhľaj sa, to je ona. Čakaj na tú ruku, áno, Amerikána, poď. Poď. Poď, to je tvoje aj, Mariuš, poď. Čo, nepustíš? Nevadí, upačíš, poď. Mariuš. Neviem, či som zase... Obidva fotíme z tej istej, z tej istej angle, uhla. Alebo ja úplne niekam inám zase. Nenaj si pretlačiť to koleno, Mariuš, keď už bude zle, potlač to koleno. Mariuš, pravý... Ľavou rukou, dávaj pozor na koleno tam. To je ono, dostal na vrchu. 3 minúty, Mariuš. Nenehaj gard, nenehaj gard. Pozor, pozor. Ruky k sebe, lakte k sebe, Mariuš, lakte. Lakte k sebe, Mariuš. Tento vieš tiež. Lakte, nevystieraj ruky, Mariuš, nevystieraj ruky. Piče, zase netočím. Pozor na tú ruku, pozor na tú ruku. Ešte minúta a pol. No poď otvor, vyskúšaj otvoriť, poď. Minúta a pol. Zatlač na bedra, poď Mariuš, poď, to je ona, otvor ho. A otváraj pomaly, pekne. Otvor to, ešte bude pás, ešte naboduješ, poď. On musí makať, ty vyhrávaš. To je ona. Obidve ruky na bedra, obidve. To je ona. To je ona. Pichni tam koleno, pichni ho tam. Minúta, Mariuš. Piči, zase mimo som niekde. Pozor na tú ruku, Mariuš. Dobre to. A koleno. To je ona, koleno donútra, poď koleno. Potlač ešte, potlač. To je ona, Mariuš, to je ona. A pás, poď. A pás. Áno. Mariuš, ešte asi pol minúta. 8-0, 8-0.
Nesprav blbosť, je to tvoje. Nič, submission musí byť. Ešte Amerikána. Ale hotový, už nemá nič, 8-0 prehrávať, čo myslíš, že spraví už? 30 sekúnd, to je nič. Poď Mariuš, útoč! Chytaj mu ten golierik. Škrtíš, páčiš, to je ono, poď. A bereš Kimuru, poď. Áno. To je ona, Kimura, poď. Poď Mariuš, prestupni, hop. Trhni a poď. To je ona.